Munini wa ngavana kauntini ya Meru MUTUMA ni achumirite kuongera kaju kawe kiri kura kwa David Sniper onde ithimi vieteri kuritithia na kumenya kethira mwiri jumwe juria jwojirwe ntere cia Tharaka ni jwa Sniper Ntwethinki augite ni kithikiro gikinene kwithirwa muntu mwithi agata uturo bwawe ni untu bwa siasa. Dijini arombete ndwangi cia ukaria kugia UCHUNKUNI kenda weru bwa nteto eje bumire kenda njana chore Sniper bombe kuona kioto kia mwendwa wao muthurumuriuki gatumenyithie cio aratukinyite nandi umabunga butamenyekana kire mantu jige kura kwa mbena ni muthiani urokomeka ya Sniper itumina nda atongire mwanya bacimiritie nikenda gutetera kioto kia kithwa gikionekana omuro nandi ni munini wa ngavana ndene kaunti ya Meru no MUTUMA ntwithinkia na ndere aria ndino ruru no ntu Sniper imuchore okwa arari muchore okwa kwena inyambi che kuona ni akiwa I stand with DG MUTUMA nende Kambwe I also stand with him either whether he is alive or dead whatever he is orochumiritie na gwita uge bwa kumenya nontu bobu but kwethira twena this evil in Meru at Sniper akwaria na kwa tuweka kwaria kwa waiko ko gatuma abducted na kuma abduction nirio kwa tuma aura tute kumenya kethira aurire etauragwa kana ngai ya muchokia whether keja kana ateja turenda kuwa MUTUMA ntwethingia standing with sheria cia Kenya na tongeria bangi bonthe na kinya Kristo and all religious and groups turenda kodem kitendo kia kugeria kwa vijana betu freedom ya ku exercise kana ku develop their talents with the strongest terms possible para bonde ba kurumana inyawe no rumanite ogethe no rumanite inyawe worawa yuno joki ori obatere ochiuria ka uti muraika ndirakosa urakosa na muntu aibwa buru muntu ombwithiria makosa okethira no na bangire kuku o abducted we tori to medho rito maigo rito matu and some other important body organs ni ate gwikarwa kulingana munini wa ngavana MUTUMA ntwithinkia augita ntu ja Sniper na ntura bena yewa na babwiri kwalitwa nthi nikena bayo mwerekera yu mwega iri tikona idoto ja bibi kiura na njira tikumenyekana na mbue muthiani kwithira aina gifts ya usanii. It's not a crime. Muthiani kwithira akiharagia mantu yara kwaria na aga correct some people here and there. It's not a crime. Okethira antu ibabatire kuuragwa baraba ku si express ya umuthiani ara si expressa kana ora so many political activists kana civil society members baragia ntuto ciao then freedom mwira twene ona arua no ndumze kiraitu are civil society member ibo ba tura barabarene kuthetera Kenyans okethira antu ibabatire kwithira ba kwire no ntu bakweyana kwithira bena a different opinion akina babu na mwamba babatire kwithira baetere tene no ntu arairia former president Uhuru urakwenda akiwa mutongeria wonde na bwirire kanyaga kuthikira Kenya na nkoro ekuborera na gwitigire ugiba muntu wonde itobatire kwithira tu ku exercise tolerance itobatire ku exercise humanity itobatire ku exercise some care itobatire ku exercise some maturity na itobatire kinya ku yana democracy ku release ana beto ibakuri yewa na uenteto ira chionde akwenda kuwa against MUTUMA woni kethira kuumbatire kuwa kana ku respond to what they are saying in mentorship role ya mentorship denio waibwa mwana na kwenda gukilla mianka a trend on dangerous grounds chegwita against the law mwite. That is why we are in these positions kenda tungrow vijana betu kenda tutethia community yetu kenda tu encourage vijana
bakuria ye wabira mwathani abaete teko biora that so many young men and women ibaurite na antu bao family ciao icio baswa so kuomba kwithira kuura kwa sniper igwo gwatuma bau bangi bonthe baurire bamenywo ina betire na nkaromba murungu that ukethira kwi antu bethirite baki silence voice iraba kuibwa yakaire against bo kana ire against their political inclination ngai aba expose one day mantu jaja nyakwati mbaru ni Father David Kaberia urarungamite mantu jathiri na kioto kindiocese ya Meru na kira ke nkuromba karibetu ni ati tukenda kwa simplistic tuya kumatuka twikira ng'ania ndene kana oronge ndene na thindi twithura ni katu cover the truth bomba kwithirwa kinya bara tukuthoganiria tibo kwina many enemies bomba kwithwa baikavite au indikira family ya Sniper na twitwinde tukwenda kumenya turia kariba Meru na tukiaragia mantu ya yota na urungikia ni tumenye ibao baringire Sniper thimu ibao bamuyukirie ibetu baikubete kuthithia bitendo bibionthe biathithikire na tukuromba agencies cietu cionthe barite ngugi bagwatanirite na batunenkeroma at the end of the day kira tukwenda kumeina Sniper ari Father Kaberia akirombo UCHUNKUNI buthithi bwega nikenda gutigera umabunga bukumenyekana na andu bara batonyete na KUURAGWA Sniper bakumenyekana neromba rira nkuromba kariba Meru tukayukia mantu ya very simple na tukayukia ati ni Sniper uragi kana guteswa kana tesetwo nonto bwa mantu ya giciaca lakini twete even beyond kugeria kumenya na agencies cia thirikari ira cie concerned itubaromba na tutiukira tukiberaga ibathithie proper investigations tukeya kwairwa kana twirwo ing'ania kana muntu uronge kenda bantu baitha uma iyetanwe nayo kabisa na itukuromba kinya wa nini the minister wa interior Kindiki na agencies yunge cionthe cia DCI na the concerned agencies tu batigire baikumenya uma bwa Sniper inaretire ibaikubau bamuringire thimu ibaikubau bamuyukirie na batu tukiritaga ngugi ndene ya kanisa tutikira ankiripotera World TV becha muthuri Murioki.